Leh ketean nak lu tu uling ukur dan raga uling limo tu leh. Uling limo. Ni madan ibu jari. Ibu jari. Yen nepuk nak lu pete adane yen ulung adane di ibu jari. Luung dah diang kurenan. Luung dah diang kurenan. Artinya ngalah jiwa keibuan yang sangat tinggi. Yen ada nak lu ulung adane di jari telunjuk. Telunjuk. Berarti demen merintah nak muani. Adanya bisa orang jera kita? Beli kene beli kitu. Oke, ini 5 anu berjalan. Yen ada nak lo ada nih ulung di jari tengah. Di jari tengah, Nah, nih bu. Ke 5 nyoyong nah. Sing nih jari tengah nih. Oyong libo nah. Dak kejar oyong. Asal bu di jari tengah nak lo. Di tengah. Di tengah. Pasti. Ken Seimbang. Oh, yang di jari tengah seimbang. Nyayangin panak duag. Nyayangin deramo duag. Nyayangin kurenan duag. Yen ada nak lo ulung ada nih di jari manis. Jari manis. Kenyamnya manis. Kenyamnya manis. Perilakunya manis. Alap. Yen ada nak lo ulung ada nih di jari kelingking. Kelingking. Berarti ya pengikut. Apa orang nak muani pasti tutup ya buka kita buka apa? Sing jaketo hanya ngai gana. Coba jadi pete adanya nadanya. Cang. Ayu klinyar. Ayu klinyar berarti di jari manis. Jari manis. Caranya membuktikan nyisekan manis kan sing? Dengan cara besi. Kan? Sesek.